بریده ما خوش ببینرین هجی رو بیستو گلان 2021 شهر روژان روژا پیشمی بویر رو گشتانین هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رو دانمی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. روش درباز دبه او بیلانچوه شرینا برا فلسطین او اسرائیل جی زیده دبه وکه پرانی شریان جاره کدن قربانی شهر سیویلن 65 زاروک حتی نها زیده 230 فلسطینی ده انجام ایریشن اسرائیلی ده هاتنه کشتن حماس جی بیشه دناوا یک دروژن ورده و آگربسه که ورا راگاندن لیل همبریویه که اسرائیل جی بیشه و ایریش نین راوستاندن. ایرو جارک ادن شر نابر اسرائیل و فلسطینی به همو دجواری خود دست بکر. دنگ توباران و ایریشان قد کم نبو. لیوکا پرانی شران جارک ادن بیلانچوه قربانی شر سویل بون. وزارت تندرستی غزه بداخوانی که راگهاند گو ده انجام ایریشن اسرائیل ده هاتانها 65 زاروک 39 جن به گشتی جمارا کسین مری گهاش 230 جمارا برینداران جی بو 1710 لالی که دن ارتش اسرائیل جی ده داخوانی خویا دایده دیار کر گوام بالافرین شر و توباویجان هرم غزایه کرنه ارمانج. ارتشت پیام لسر حساب خوی تویتر پار بکری ده جخل که اسرائیل خوز گل جهم به اولا راوستن. دبین آف بریده ارتش اسرائیل نیزی 100 کسی بنچاف کرنه. ریوبری غزه دبیجه هاتان حال هرم شریطا غزه 1800 آواهی جبر ایریشن اسرائیل زیان دیتنه. نتوین یک بوی جی دبیجه هاتانها جبر ایریشن لسر غزه هری کم 75,000 کس ججه هواری خو کوچبر بونه. برپرس حماس موسی ابو مرزوق هدیه داوی بونا شر الهرمه گش کر. ابو مرزوق دا خویا کرن گود بد نوا یک و دروژن پیشده اگربس ورا راگاندن. وزیر کار دربه آلمانیا هیکوماز جی د سردان خویا لتل افیت بانکا راوستندنا شر کر و جی دولت یک بوی امریکا خوسگو بکه تفگره. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی به داخویانی که نویسکی دیار کرگو وی بانگا سرک دولت یک بوی امریکا جو بایدن یاش بو راوستاندنا شر قبول نکریه. لالی که دن پارلمانترین پارتیا دموکرات یان دولت یک بوی امریکا دبن سرکشیا اوکاسیو کورتز ده دخوازن گوره و بریا ولات جو بایدن بریارا فروتنا چکان جبو اسرائیل یا به بوهای 735 میلیون دلار راوستینه. مجارا آلوزیا ناور اسرائیل و فلسطینه پارتیا جو بایدن خستیه دوبش. وزارت کارن دربه یا روسیا جیراگاند گو اوی لهمبری ایریشن اسرائیل ین ارمانج کرنا سویلان بیدنگ نمینن. بلی هر به جشبون آلوزیا لفلسطین برا فلسطین و اسرائیل ده لسرانسری جهانی جی تفگره که زیده یا جبو بانگین راوستاندنا شهر چی بویه ایرو جاره کردن وزیرین کاری در و ین ولاتین نتوین یک بوی جبو داویل آلوزیا ده نابرا اسرائیل و فلسطین ده ورا آنین ل نیویورک جوینکی دار دخن او دخوازن به داخل او بانگازین دکن
آگیری کو لناو هر دو ولاتان درکتی و میرن او نهاجی اف جوین لنیویورک به آوک زندی تیداین. شاشاتنا نعد القتلى والجرحى بالمئات خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ ناهيك عن الخسائر الفاضحة في البنية التحتية الرئيسية وهذا الصباح بلف جوینا سیمین کوج آلیه نتوین یک بوی و جبو چهار سریا آلوزیا دنابرا اسرائیل و فلسطین ده تیر دارخستن جوین ده نیویورک تیر دارخستن بریان هاجی به دو جاران جوین هاتبور دارخستن لیل سر آستنگین کوج آلیه دولتین یک بوین آمریکای و خاطر دارخستن انجام نامه یا جوینا کو ولاتین نتوین یک بوی نهات بو اشکره کرن لی چاولریه کو ده جوینا کو نهاتیر دارخستن ده انجام نامه جبور راوستاندنا شر و آلوزیا دنابرا اسرائیل و فلسطین ده ور راگاندن. الفشل لا محالة أمام الأدلة الدامغة والموثوقة لعمليات هدم البيوت على رؤوس سكانها. بله هر دمک کو جهان بر بدوالیه و دچه آلیگرین فلسطین و اسرائیل لقادن ولاتین روشلات ناوین دنافده لپار زمین اوروپا، آسیا و آمریکا خواپیشاندان هاتن لدارخستن آلیگرین فلسطین اسرائیل و ین اسرائیل جه فلسطین جه آلوزیا هی سجداد دیکن یا دیارگرد دمک گند آلوزیا هی کم نبه هرس آلیگرین فلسطین و اسرائیلی ین لدر و ولات و وسان چالاکیان به چالاکین هیجی دوام نکه او روشا هی و وجاره هن آلوستر ببه. هرسا هری مزن یا لدجی اسرائیل وکه هر دمیج ایرانی درکت. پایتخت ایران طهران با آلین فلسطین هاتن خملاندن و به هزاران کس لحف کندون. ایرانیان اسرائیل وکه دولتا ترور بناف کرن و هرسا خو نیشاندان. دخو پیشاندان ده آلا امریکا و اسرائیل جاری چالکوانان و هات شوتاندن. تأکید کرده به حمایت آن اعلام میکنیم. یکش ولاتن دن یه هری زیده هر سال دجی اسرائیل لزیده یا پاکستان بو. به هزاران پاکستانیان لباجار کراچی و لاهور لقادان بون. هرسا پاکستانیان جهر دمی زیده تر بو. لتونسی جی همان دیمن هبو. به هزارا کسی مشکل دارخستن و هر سال دیجی اسرائیل نیشاندان. افدرجی پایتختا بلژیکا بروکسلیه به صدان آلیگرین فلسطینی به چالاکیه که خواستن پشتوانی فلسطینی بکن. لپارزمین باشور امریکایی جی چالاکیین پشتوانی هبون. لچیلی به صدان کس لباجار سانتیاگو کمبون و پشتوانی خویا به فلسطینی را نیشاندان. لپایتخت امریکا واشنگتن جی آلیگر اسرائیل لقادان بون. کمک آلیگرین اسرائیلی به هلدان آلا ولات پشتوانی خویاج با تل ابیب نیشاندان. اسرائیلیان الورکومن فلسطینی جه آلوزیا هی توان بار کرن. ایرانی راگهاند کو دولتین روش آوایی راکرنا جزاین لسر ایرانی اریگر. سرکمار ایرانی حسن روحانی تکلداری پیشوچونا گوتوپیشین لسر لحفکرنا نوکلیری یا لویانای گجبینی آخوانی زمان. لگور روشنامه جورسلم پوست یا اسرائیلی حسن روحانی ایرو راگهاندیا کو دولتین بجداری دانوستاندن نوکلیری رکفتنا نوکلیری یا به ایرانی ربونه در باری راکرنا جزاین لسر ایرانی در لحفکر. روحانی بریا ویدیو کنفرانس جه گرسیا کو ده شاهیه که ده آمده بون را آخوی او گوت مگاوه که مزن آوید او لحفکرنه که ده
پرنسیبê de hate pêkanîn. Rohanî iddia kir ku tevî ku ceza bûne sedema pirzîrikên mezin li ser aboriya Îranê lê dîsa jî geşedana aboriya Îranê ranewestiyaye. Belê Tirkiye êrîş dike û gefî dixwe Parlamentoya Ewropayê naxwaze bêdeng bimîne ji ber vê yekê bi piraniya dengan danûstandinên Tirkiyeyên ji bo endamtiya Yekîtiya Ewropayê da rawestandin, Parlamentoya Ewropayê metirsiya xwe ya li ser rewşa li Tirkiyeyê jî nîşan da. Nîjadperestiya dewleta Tirk û tevgera wê ya êrîşkar bûye beleya serê wê. Parlamenterê İspanya li Parlamentoya Ewropayê Nacho Sanchez Amor têkildarî tevger kiryar û rewşa Tirkiye raporek amade kir. Rapor bi piraniya dengan hate pejirandin. Di dengan de 408 erê, 64 na û 105 parlamenter jî dengê xwe bi kar neanîn. Di rapora guhatî erêkirin de derbarê mafên bingehîn, demokrasî, serweriya hiqûqê û di mijara mafên mirovan de Tirkiye bi tundî hate rexnekirin. Bi vê yekê re hate dîtin got Parlamentoya Ewropayê ji salên derbasbûyî zêdetir lê dijî Tirkiye bertekên tund nîşan daye. Di raporê de hatiye pêşdîtin got têkiliya Yekîtiya Ewropayê Tirkiye li gorî demên derbasbûyî ji her demê lewastir e. Her wiha hate xwestin got Tirkiye bûyera 1915 ya li dijî Ermeniyan weke qirkirinê bipejirîne. Ev yek jî weke nîşaneyeke ya nêzîkbûna gelên Tirkiye û Ermenistanê hate destnîşankirin. Wezareta Karê Derve ya Tirkiye jî lê dijî raporê bertek nîşan da û rapora Parlamentoya Ewropayê red kir. Di serdema guhewldanên jinû ve zêdekirina têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê têne kirin de ne gengaze pêşinyara Parlamentoya Ewropayê bê objektiv were dîtin. Ji ber vê yekê em raporê red dikin. Wezaretê careke din behsa hewlêdanên xwe yên ji bo endamtiya Yekîtiya Ewropayê kir û ev yek jî weke armanceke xwe ya stratejîk bi nav kir. Belê biryara Parlamentoya Ewropa careke din Ewropa û Tirkiye aniye pêşberî hev bi biryarê re ger dewleta Tirkiye ji polîtîkeyên xwe yekser bi paş de gavê navêje Parlamentoya Ewropa dixwaze bi vê carî danûstandinên di navbera wan û Enqereyê de bi yek carî de were rawestandin. Gelo ev biryar tê çi wateyê çawa dikare danûstandinên endamtiyê tam bi awayeke fermê were rawestandin jî em di nûçeya xwe de hîn bibin. Biryara Gojê Aliyê Parlamentoya Ewropayê ve derketî ne mecbûriye tenê diwarê pişinyarê de ye. Parlamentoya Ewropayê nikare biryara rawestandina endamtiya Tirkiye bide. Salên derbasbûyî jî heman pişinyar kiribû. Rawestandina endamitiyê tenê bi pêşinyara Komisyona Yekîtiya Ewropayê û biryara Meclisa Yekîtiya Ewropayê gengaz e. Ger pirsgirêk di Konseya Yekîtiya Ewropayê de were rojevê ji bo rawestandina danûstandinan pêdivî bi piraniya dengan heye. Ger ev yek pêk hat, wê demê gengaz e got danûstandin were rawestandin. Lê gelek welatên Yekîtiya Ewropî ne alîgerên rawestandina fermî ya danûstandinan. Ev welat jî difikirin got piştî vê yekê wê têkilî bi carekê re xerab bibin. Danûstandinên endamtiya Tirkiye ji bo Yekîtiya Ewropayê sisiye cotmeha 2005 dest pê kir. Di çarçoveya danûstandinên endamitiyê de destkefteyên Yekîtiya Ewropî dibin 35 mijarî de nirxandin. 14 jî ji ber astengiyên siyasî yên Konseya Yekîtiya Ewropayê û Qobrusa Başûr hatine astengkirin. Ji ber got ne Parlamentoya Ewropayê biryar dide got danûstandinên endamtiya Tirkiye werin rawestandin, ev biryar dê bandoreke berbiçav li têkiliyên heyî yên bi Tirkiye re neke. Bilher dewletên Yekbûyîyên Amerîkayê xwedî artêşeke ji 60,000 kesiya veşartiye û di asta navnetewî de ji aliyê Pentagonê ve jî weke gefekê tê bikaranîn. Li gorî nûçeya ku ji govara Newsweek ya Amerîkayê hatiye weşandin, ev artêşa ku bi 10 qatî ji hêza operasyonel ya CIA xurtir e, ji aliyê Pentagonê ve di nava 10 salên dawiyê de bi bernameyekê hate avakirin. Hate ragandin ku artêşa navborî di operasyonên xwe de pêwîstiyê bi distûra Kongreya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê nabîne û xwedî bütçeyeke ji 900 milyon dolarî ya salane ye. Artêş li dijî Koreya Bakurê, Rusya û Îranê
چالاکا او لقادا لشکری او سیویل کاردکه. لگوری نیوسوی که راین فلوگ کج آلیه روسی و بسیخوریا سیایی تیسوش دار کرن اندام کی و ارتشیه. فلوگی 2013 به هنجتا کو هول دایر رادر که روسی جبو کارکرنا جبو دولتین یکبوین امریکای قانع بکه جالیه سرویس اولکاری یا روسی و هات بو گرتن. تکیلداری نوچه وزارت کاری در و یا دولتین یکبوین امریکای هینا شروع و نکریه. گرم یه او कुछ नहीं होता मैं مشترکات گرزوی اینات گرزوی داغ تاسیس بله وزیرین کاری در و ین امریکا و روسیه جاره یکمین بریا جوینا بایدن و پوتین ل ایزلاندا جویان. وزیر کاری در و روسیه سرگئی لاوروف و همپیشه وی امریکای آنتونی بلینکن د چارچوبیا جوینا وزیران آکونسیا آرکیت یده جوینا که دوالی پیکانین. د جوینا ل ایزلاندا هات ل دارخستنده لاوروف و بلینکن کل سر هفدیتنا سروک دولتی روسیه ولادیمیر پوتین و سروک دولتی یکبوین امریکای جو بایدن دانوستاندن کرن آلوزیا نابر هر دو ولاتان جیگوتو پیش کرن. د جوینا چاپمنیا کو بری هر دو جوینان هات ل دارخستنده آنتونی بلینکن گوت تکلین آرام دنابر امریکا و روسیه ده و بکیری همو جهانی بی. بلینکن لسر ولاتین کو لهمبری روسیه جزا فرسکریه ده جی افتشتانی زمان. گاوین ویداوی ین امریکای لدش روسیه آویت نه نجبو زیده کرنا آلوزی لجبو پاراستنا برجوندین واشنطنن. لاوروف جی مینا هم پیشه خواه بلینکن گوتنین آرامیه بکار آنی او روشا جهانی به تکلین نابرا موسکو و واشنطنی و گریدان. E com a repressão às organizações da oposição. Situation that has arisen between Moscow and Washington in previous سپانیا بویه به پیلا پیشوازی کرنا کوچبران رکتیه ناوا آلوزیه دناوا درو جینداویه ده جه 8,000 زیادتر کوچبر جه فاسی گهانه سپانیا یه حکمت اسپانیا جه راگهاند که وان نیزی 6,000 کوچبر وگراندنه فاسیم. وزارت کاری هندرین اسپانیا راگهاند کو جهفده نیسانی و جباکوری آفریقا نیزی 8,000 کوچبر به سرفاسی ره خواه گهاندن باجر جویتا اسپانیایی. وزارت دیار کرد که وان پرانیا وان کوچبریان جاره کدن جبو فاسی و گراندنه. بقاسی 5,600 کوچبرین کو بی سروبر خواه گهاند بون اسپانیایی لفاسی هاتنه و گراندن. لبر پراوین دریایی ین باجر جویتا اسپانیایی هیزه که زیده یا پولیس و ارتشی هاتیه ارگدار کرن. لی توی ویکی جی پیلا کوچبریه دومه. حکمت اسپانیا جبو داوی لوی روشی بینه کتیه نوا تفگریم. بل هرد دمین داویه ده به حلینا قشیره روشا افهوا جارک دند روژاوا جهانی ده یه هری داوی لانتارکتیکا بقاسی نیوا گراوا کورسیکا پارچه که هری مزن یا چای قشای قطبو. آژانس فضایی اروپای راگهاند که لباکو روش آوی انتارکتیکا پارچه مزن یا قشای که قطبوی بر به دریای ویدل ودشه. آژانسی پارچه قشای که 4,320 کیلومتر مزن به ریا دیمنین جفزای گرتی لسر مالپرا خویا به رای گشتیره پارو کرد. پارچه قشا بناوی A76 لیهات کرن 107 کیلومتر دریجه و 25 کیلومتران جی پهنه. بریا نها پارچه هری مزنیا قشای کو قطبوی A23 آبو. او جی هریمه که 3,308 کیلومتر لخوا گرته بو. زانیار جی سدما قطبونا پارچه قشای بروشا گرماهی و گریددن. بله بینرین هجا محول دادنا و 20 دقیقه بویر رو گشتن هری سرکین لجان جواره پیشکش بکن حتی روژا شمی بینن دنا وقتی رو خوشیه ده هر شاد و بختار بن.